Ai sumai no CC kita kan dong, IS ko kita kan. Point mga tulong ng hajage ko. Ako point tarukta. Government of India ako'y maruwi na governor ki thudagi ako'y nahanwari sanadagi hali mga sige po si pagdugsagali. Sila lang isi government na no separate administration kasi po si moida kugising na talent sa Piroy hali po naman estimate na ako'y kanisa naman ni number 1 na. Hali ba sige po sila isi po hali ba. Aduga pulis ka ako'y mari ana habang kaminaraga pi Samsung development lang mo hona da ako'y sumating pangba hay po si maga adamana lene aduga ako'y peripheral area da lairiba maitai gi sigi yumsing natraga mi singdo adugi photo central gi forces amasung state gi forces animak na yamna safe and secure oina thamgani haibagi point da adugi su yana ba mo ne adigi Semana magalay masih po siya yamna kanu oina dum lawi ba yai kari umak kokina hari ba nga sige ako'y sige po si pangtok ko ba matung sida kari umak kokina maitai gi area da natraga maitai da yamna akan mong da khut tharakna so pan ke do tawrba adoi daragadi aramai tingol na amona madugi ritale tawnam do hanam da angam ba ko na tawni ba tawba apana taruklo photo madu government so ese tawni ba tai ha kan da adugi photo da yes sai adu lo na village volunteer force aduga including aramai tingol yauna general amnesty laiba ngasigi tawni ba force deya asigi matung tarakda piba moidu ako'y honorable governor na abada su haigre na takpi masigi leibo posina manam oraga maduda maya dum samjarabani na madugi bodo ako'y weden wasni adu oidbro do ako'y ramai tingol go na makata na yun laigini adu lone na ataru subo poinda ako'y leiba aramai gi tingol gi hanagi moment se masida kari gumanta problem na henda ba ako'y dum chasaba adu gi poto maga ya balai adu lone na sigi matakta lai se NRC ini pom selaga ka doroga ko iramba gi chachaba adu kai pom lai te abagi forum da adu taw yu haidana adu na maram oraga sigi point taruk ste da aham boina akoi 1 2 3 4 5 6 ni adigi 7 subdana lairiba NRC gi po tu dai da akoi da athu da update ama tawbiraga madugi posi NRC chana do gi process khore habagi ponama khangan ba FMR gi ponama free movement regime gi po tu dai da makata na sangalan da adagi border fencing chi atubada loisana bagi moi be bohona gani hai adu koi monitor tawjari adu matau di bri yemba loinana 1960 gi MLR Act ki posima akoi semtu o kandu da madu gi makha tarakpada maitei singda hena sapu piba hena kana gi wada iduda yengchen dina bagi wari ma yana ba adu loinana akoi gi poppy cultivation gi pose yamna tuna full swing da moi yoba mutan bagi pambai horokani aduna drug ka kai jangak sun riba mangi ba angang singgi youth sing se madu kan bayana ba adu ba point mayam se akoi yana ba tunu ga sige hariba thabak si phangthok chabani na mayam thamjage loina na loisan jarapada hambiro si lorga na sai dagi akoi su sakudi sajadri adubu press ki sinau sing na sai dagi seida achauba thawdang lobi dana khangpiraga sigi level bo ngai bidna leiriba isinau press ki myam panamak se koram daraga aramai tengol na kaga chabam sung tawimam thango chen kulai kana ado kulai kan kanu tawila kulai akoi se 241 ni masih akoi sudah samitau si boy mo tangem doi tawgram on the record kana da taw mo tamo akoi gamna da gomna yaw da ba gamna da akoi sigi pose kana yaw ngasi go no ngasi ko na di gamna na thabiro ko dikwi tawbiro ko mo hi official mayam da ko thokse kana hairia gi tamo ko saka gi tar tagi di akoi gi lairiba Imphal West ki ST adagi Paseman ki commandant adagi CID gi akoi SP asi moi dikwi tawbiro anai lo salasi ko thank you